Haga jingle kai La Liga hapring ka Real Betis Persia ka Real Sociedad. Aba phai shakne ka jingle kai ka Real Betis kala khur ka nam chop. Hadin bagalala abat pelim ya ka Real Sociedad da shikul lanot. Padia ka shikul jo ka Real Betis lay aban Thep. Haga minit ka ban riu peulai. Haga jingle kai Ligue 1 hapring ka Marseille Persia ka Starbucks. Haga jingle kai ka Marseille kala khur ka nam chop. Hadin bagalala aban pelim suk ya ka Starbucks hadu saul lanot. Haga jingle kai CONMEBOL Libertadores Round 16 second leg hapring ka Corinthians Persia ka Rosario Central. Aba phai shakna jingle kai ka kan honi le kai Di Maria ka Rosario Central. Kalaman ka namrem hadin makala sharp nim. Hakman ka Corinthians da shikul lanot. Haga jingle kai barkum juro da shikul lanot haga gol aggregate. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ka Al Garcia Persia ka Al Ittihad. Haga jingle kai ka Al Ittihad kala khor ka nam job. Hadin bagalala abat pelim ka Al Garcia da shikul lanot. Hagway par jingle kai Saudi Pro League hapring ka Al Riyadh Persia ka Al Nassr. Aba phai shakna jingle kai ka kan huni le kai jong Ronaldo ka Al Nassr kala khor ka nam job hadin bagalala abat pelim ya ka Al Riyadh da saulanot. Barhaga jingle kai Ronaldo le ban Thep shigul nagbenta ka Al Nassr bargadero ko gol ka banin kong jong Mynta ka Samoi. Haga jingle kai Sdang jong ka Premier League hapring ka Arsenal kabadi ka ladu ka Samoi balade Persia ka Coventry. Haga jingle kai ka Arsenal ka yo ban khijar neng kong tang ha minit ka bakhat san leng bau Khyrwit. Barhaga minit ka ba ar peulai usaka le yo ban Thep ya gol ka ba ar nagbenta ka Arsenal. Barhaga minit ka ba South Kandai wo Odegaard le yo ban Thep ya gol ka balai nagbenta ka Arsenal. Barhadu bukur ka jingle kai ka Arsenal ka job na lailanot.